paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Amang maribanang, hay, nagkuyog da Violet ken kwaraw, simrek da iti balay ni Violet. Kat? Ay na, amom ka da, inrekap da tiri daw. Ha? Wun maray, ay saus, naspak ni kwaraw. Ang mga noagsikong adi na oras ni Violet. Ha? Sumardeng ka man, Marituyang. No day tati umay mo ibaga dito'y balay. Nasaysaya at laangan no pumanaw kan. Mairamanak ngagbasol no kastalaang. Oh, si kaki di mo, maray. Day jay laang imbagak nagadun asinaw. Sika, tinagadot imbaga na. Mala, pumanaw kan. Tadi ka manaktak iti trabaho. Tulungan ka laangan, maray. Ay saanan, Maray? Mangirarit ka iti merienda kan kape. Agraman innapoy kan sida. Ha? Mala, ingkan Maray. Tanagadupay lang ti aramidak. Ha? Inak man langan. Awan pa'y gunggunak ngay may ditaw. Ha? Ditakan? Anya itayan tay ko na ni Marituyang. Inrekap da kwarog kan Violet Teridaw. Ha? Agbayso nga ta. Ha? Ay, no anya la di ta na mapampanunot ka. Ay, ngamsapan la ko matupad na. Ay, saan gayam? Ay, naskang agkalaysada nga umuna. Ay, anya lakit din, aya. Ay, inakasarita ni Enteng. Enteng, amom ka dit agwarwaras adamag may papan kada Violet kan kwarog. Anya mananday taan ng mo. Ket numat maturog ka no ni kwarog ijay balay ni Violet. Sino man ang tinagkuna iti dayta? Jakon malagay no asino jay nang ibaga. Kat, anya ko matiparikot iti dayta? Ay, madi akitaan, Inteng. Ta saan damot nga agasawa? Ay, chismis la dayta. Alakit din. Ikakadagluton to ni mabisinak una yun. Wen. Angam, inkabagbagaan ni Kwarog. Ay, saan din anas kain? Ang damutin panunot na. Laklakayanin. Ay, uray pay. Inkabagbagaan. Tas si kanto matlaang ti kababain dita. Ay, apay asyak man ang tikababain. Saan mat asyak tikadindin na ni Balulit? Bagbagaam nga rod. Naa. Apay, di ka aya makaw-awat. Naa. Ay, bayam nga rudan. Taada nga rod panunot ni Kwarog. Ha? Makaamo ka man laang nga. Kuya, sino ti bagbagam a Violet? Ni Violet tay adda laundry shop na iti asidag ni Maricuanang. Diyay nakitang abalasang nakatakdere dya asidag ti balay ni Kwanang. Anya ti kolor tibado na. Violet. Violet ti herban na. Violet ti t-shirt na. Violet ti falda na. Agraman pulsiras na. Violet. Kun uray tay igam na abag. Violet lata. Agraman tay sandal na. Wen ba daw? Isuday jay ni Violet. Amom kaday. Ay na. Agkab-kab palaydan kin ni Kwaraw. Kit siguraw agdadagsunan ni Violet. Ha?
Apay mo't akas tati ibagbagam. Kat saan mo't amasikaw idi nakita? Ay, siyempre, saan ba yan di makalti tiyan na? Ay tuyang, di ka aramid iti istorya ah. Di ka aramid, ti saan apod now. Mga no ti babundan to tangiwat mau. Ay, nabadaw, mapanagnikak day nga imbaga. Mala, gusto day ta. Tikid din na sayat nga ramidam tuyang. Kat ingkagsak daw. Kalpasan na, agluto ka. Aha, sikan na ti agluta. Ha, day talagi babaon ti amaw, inakman langaw. Ha? Papanam tuyang! Ijay ayan ni Kwanang. Na, ay, siyak malangan ti agluto iti kanak. Makaamod ni tuyang agluto iti kanina. Aday ta close friend. Agmerienda tapay. Wana, close friend. Ramanan taman day taginatang ko asalad kan pansait. Italamanin ang makaramanak iti kastoy ha. Ngamin, sa anak mo't nga aglutluto iti kakastoy. Takasanumot ngamin, na italaglablaba ti aramidag. Taado mo ti agpalaba iti laundry shop ko. Sana balay, tagumatang aktumanan. Una, ramanak man. Taimas. Naimas ngagpaisaw. Close friend. Mm. Adda ka din kaayan ayat mo? Awan pa'y nga raod. Arman ka kuma, close friend. Ngamjak amo no ay ayatan ka wano saan. Uray siya, close friend. Jak amo no ay ayatin ka mo no saan. Basta ti amawk. Naragsakak, no umay naksarungkaran. Aya, Wan! uray siyak Naragsakak met no makit-kita ka. Ngamjak amo no ay ayatan ka. Bayi amon day tak ayat. Basta close friend talata. Una, close friend talata. Awan ti makapagka iti dayta. Nay, apay marituyang. Asino ti sirip-siripang bitayan ni Violet? Ay, ama, marikwanang. Nakita ngamin itay ni Kwarugat. Napandita ayan ni Violet. Ne. Anya ti katawaam ngay. Ay na, amumun ati kayat ko asawan maray. Ay, jak amaw. Day taman lag sisim iti sabali ti amumaw. Oh, ay, oray ag pinos tatamaray. Magbuntay si Violet. Ay! Ay! Ano? Anong ibig mong sabihin? Mag-anak to si Violet Maray. Sigurado, singin pa. Ay! Ay! Pumanaw ka man langan di ti tersenak marituyang. Jak kaya ti mairaman di ta pa nagbasbasol maw. Alala, ingkan. Ay! Sige inakon Maray. Ay! Ingkan, kat saan kan ngagsubsubli pay? Mangiramraman kay ti kinasanga, ti dilap. Parinteng, si kagahayam day tamasabat ko ah. Uwan pare. Papanam. Inakman na jayan ni Kwaraw. Tamamimis ka, ti agkapi di balay na. Sige mapanta. Mapan kamit ijay. Uwan. Iso nga kuyog tan paray. Aguray ka paray. Apay, podno ka day, ti kunan ni tuyang ka. Nga agkabkabalaydan iti agnagan iti Violet. Diyak ka mo Diyak patsin data. Mala, intan, ijayan ni Kwaraw paray. Una. Badaw! Ha, Papananyaw! ay salbag ka tuyang. Naplabanam, di ka pa'y naglutaw. Ala, inak nga rudan aglutaw. Na. Apay, papananyaw kin ni Kapitan. Ijay ayan ni Kwaraw. Adda ijay ayan ni Violet. Agkulkulong da. Jak amo, ano niya ti aramidin da. Taapay anagkulong da. Wahay! Adda ni Kwaraw iti ayan ni Violet. Wahin Kapitan. Dukas ta.
Ija ti papananta paray. Ija balay ni balulit. Sige, Kapitan. Mangan kayo iti salad kan pansay. Ado pa'y tinatda. Naihimas dagit Uncle. Tataba daw. Apay ko araw, asawam ka din ni Violet. Ha? Ay, saan tataba daw? Ay, no kasta. Da kayo gayam ti asawa ni Nana Tuyang, tata? Wine. Di nakawagan iti tata. Manong kunam kanya, taubingak pa'y. Na, agraraman kamit pari ba dong? Ha? Anya amanong nga ibagbagam. Umubing nga mintirik nak, no awagan nak iti Manong Violet. O sige, awan parikot. Manong. Yay, katsyak nga ay. Balulit. Anya nga mati awag mo kanya. Siyempre, Kapitan, takapitan kayo lakit nga rod. Alagid na yun. Agmerienda tayaw. Di kay sumanaon. Wen ako araw, kakaiso na nga itakla ang makaraman, itinaimas ang merienda. Waraw ka na ka. Puno ka dahil nagkabbalay kayon ka ni Balulit. Anya? Ay, saan Uncle? Apay nga ron akas tati chismais. Agwarwarasan dito'y barangay tayo. Sana pud no dayta Uncle. Sigurado ka? Unang Uncle. Ngamin, talaga close friend kami lang kini Violet. Kit apay nga ron nga ako nada amat maturog ka iji balay na. Palso man dayta adamag Uncle. Mala, kita ma. Tapno di na kasarsarita nagiti ka barangayan. Madi. Aramid lati awan manaknakam na dayta Uncle. Dagiti nalaing amang ipapan. Dagiti nagsangati dila na. Ha? Dagiti awan maaramid da iti biyagda. Sige. Basta ipanagnag mo asaan apod na o ti sarsaritaan da maipapan ka da kayaw. Bay amla ida Uncle. Kun may isa, anya ko matidakas na ngay. Kat baruak, kan balasang matlaang ni Violet. Saan nga ron akas ta kwarog. Tamad di akitaan. Kumaano nagkalay sa kayo pa? Sakbay ngagden na kayo. Basta, awan bibiyang ko kadagita chismosa Uncle. Tasaan mo't nga isuda timang pakpakan kanya. Agur oray ka kadi iti pagluga na matricycle, Violet. Wow, tataba daw. Ne. Aguray ka. Masikog ka aya. Anya? Ay, saan mo ta? Nagturad ka mo nga agdamag iti kasta kanya? Ay, tinamag ko laing mit. Ay natataba dong. May salang dagiwarwaras iti kasta. Awan sa bali. No di ni bakit mo. Ngamin, chismosa. Ha? Iso abagbagaman ni bakit mo, tataba dong. Ngamin, numaumaak. Ang mga nutiritirak titangad na. Ha? Iso abagbagaam ni bakit mo, tata. Tano saan? Ay, talaga at tiritirak titangad na. Umahikan close friend. Lumugan kan. Wan, kwarog close friend. Taba daw. Laglagi pamtimbaga ka. Ha? Talaga nga ipaypaysok. Agin pipintas mo dahil a Violet. Agasam, tanakabag iti Violet. Nakabistida iti Violet. Nakapunggos iti Violet. Nakasandal iti Violet. Sakat nakapulseras iti Violet. Ha? Naa, kahit anya ko matimadi iti dayta. Hay! Kat no nakakatkatawa. Ha? Kasla agraraman. Imbag kumamo no na po daw. Ngampermi matingisit na. Wahay! Naa. Sama nga iso tay nangisit unay Nangisit to pa ya! Agad, si Kangay, Marituyang. Hmm. Kumusta mo't nga iti bagem? Ha? Apay anapan kanyak ti saritaan? Kita aman day tadaster mo. Liman nga aldaw ang nakitak asuot mo day tadaster mo. Kaya't naasawan, 5 nga aldaw adi ka nagdigos. Ay saan, maray? Inaldawak ngagdigaws. Ngam iso nga isaw ti daster mo.
Adi mo pa'y labaan. 5 ti kastoy a duster ko, maray. Iso nga inaldaw ngagsukata. Aha! 5 ti duster mo akasta? Nga adda takop na itigayadan na? Katuan! Ay Marituyang, di ka naglibak. Tatalaga may salaang ti duster mo. Tawan maigatang mo. Iso mabalin ka day. Di ka naguyaw pa'y, maray. Tasi kamo laang ti kababaeng. Sana bali tagpay sumet ani Violet. Huston, maray! Di ka nagsao kontra kan ni Violet. Mala, agawid ka ki din, tayong kag digos. Taliman nga aldaw day ta duster mo. Adtoy ti ipalabak, Violet. Saan aras daytoy? Iso asaya atem alabaan. Awan parikot na nabanang. Kan talaga anadalus ti labak. Sa bagay. Inton ka ni kadwa nga aldaw nga umayo alaan, nana. Sige. Ay, Violet. Kumusta kayo kanigwarog? Ha? Nasaya at latamot, nana. Close friend kami. Awan ka din nagkinaawatan niyo? Awan, nana. Talaga a close friend kami laang. Taging ga ita. Saan mi mat amarik na ngay ayatan mi titunggal maysa? Kasta aya. Wow, nana. Ang, anya nga rod ti kayat asawon dagiti chismes kada kayo ngay. Aramid lanin nana tuyang dayta. Jakman ammo mo titi dayjay abakaut. Taday talamang istorya kanyak ti ammo na. Ay, ala. Pasensya amon ni tuyang. Sige, Violet. Umay kung to alaan ti impalabak. Wow, nana. Nagasumet dayta, Violet. Talaga Violet lata ti badom Una, apay ka di ayana na. Papanam. Iji ili Inak man gumatang iti pangkusina. Pangkusina yu kinikwarog kunam tagkabkab balay kayo mutang. Anya? Ay na, di yu lakit maurayin ngagkalay sa kayaw. Sakbay nga agkabalay kaya. Sige, nana. Tangay ka na yun mo nga ibagaday ta. Ala, agkita ta inton bigat iji barangay hall. Ta ipabarangay ka. Maruam ka na. Anya? Nalabos ka na. Agkita ta iji barangay hall inton bigat. Badaw, jak kaya timapan ije barangay haul. Ang mga numultaon da. Dangakan tumit nga may. Day talag jis-jismis ti ambaw. Makaamu ka Ay badaw, si katimapan inton bigat Nanatuyang, umayak man. Apay kwaraw! Umay ka kanu di barangay Hulinton bigat. Agsapa, alas 9. Ay badaw, si kanto timapan, jak kayat. Ha? Ay sika Ta sika ti papaaya banda. Diyan nga. Unay kamot din, Violet. Agang angawak laeng magkadagiti embagbagak. Isu apang nga asim tay babawi mo unti pa nagsasarita tayo ije barangay haul. Kun suray, Violet. Basta agsasarita tayo iji barangay hall, nana. Saanin nga agbaliw ti panunot ka. Hala ka din, Violet. Ibabawim kuman. Uray ta nagsuri akmutin ka. Saanin maulit pahay, please. Dinadaal na kadagiti ka barangayan. Dinadaal mo ti dayaw ko. Surin na, Violet. Suray. Tangay kinarit nak. Agsasarita tayo iji barangay hall. Kat isaganam ti pagmultam ta sigurado mamulta ka. Ay, unay kat ngaminin daytan na natoyang. Tapakaragsakam timang dadaal iti kabarangganyam. Anya nga ita, si kamot lang ang tinadaksan. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puklay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat.